A goledarez evit ma c'hellfe 41 roublat padout e rank Petra be a di a zezet war ar fichans. On a lié ça, morva. Gwire, ni merched, achel, kuzet de nevet traudeo a mech mestra. Da square? Da square. O gwelet mo ar poko an andeizal. A damzon, je sais bet un drapenag. Ah, ya? Tu vois? Sergio, pod ar servich a En trattoria. Oh là 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 là. Mais ma conditionnerai d'averiade. Oh là là, fin ar bet a panevije benitra. A just a war neus benitra et raison a Sergio. Vitroas. Vitroas. Bravo ebe a didro, ye. Peta fel dit l'air? Malares da botret, fin, da squaz. Kren a craque, faut dit fouza. Ja? Mais vous pligez de bras. Mais pourus tre vendraze evitant. Mais ya, nin ket soutiltre, mais c'hweze de vezon pa vel avaret sur traudeo, hein. Da oe l'arret an trauvel me meint. Sais-tu, Juan neus fouza got Sergio. Gwelet a rit potret. Pid ma c'hallfe ar garante padout bar zo houblat e rank Petra be a dia zezet war ar fichans. Ja, maar red evel loenet bihan douce, a brisk, a gizidik, evel amster bihan. Zonj dit? Ja, gwenola evel amster bihan. Mem eus vleaz o ken. Fin, kompliket da kizidig e ar meret war un dro. Penaos ta? Po deus ran un dra benag e ron ar control da glevet. Da skouer? Ah ba da skouer, bleuen. Daoust hag efel dit e ya fem bati da dud om di benzunman. E gwirionne ne blij ket dei mont bati ma zut. Ne red respond, nan ma dousik, mon arin ma un ar vechman. Mais a yo ganit nei? Daou kompren ar control deus ar pez a laron. Ne rin ket, Cécile. En gwirionne ne fel ket dit fouza ganin tamm ebet. Mais geo hat! Non. Pa la raison drahe, et talvez ar control. Met plijou la rafedin ma ya fem da gaout kouan et ima zut disul. Un hamster a gavi an deiz benag. Hag ur bern hamster et bihan po. Genduch.